kami apa timburan cucu naton jidato. Dari pusing jidato pas timbur kana ka cucu tahu jipa timburan. Amar riba timburan pairak kami garing ngapo jidato. Takkan nakade ko mami ruang imbar sa ngasi mangin amari mo kiyo. Namaran tawa karai ngani kiyo. Allahu Akbar kare lompo yang inta lompuangan jaki seperti itu supaya dia naman aja susah-susah dia. Hah? Lewat aja. Pernah itu tak kalar kena musika besar-besaran gara-gara angin entah 4 tahun kah 3 tahun 4 tahun yang lalu. Iya musim beliau bagian tak kalar rengana. Rai bagian rengana aku tanya tak kalar. Nah dengkang saya tumaran niya deh, karena ya lanan rada tuh. Si kalian ini lakasin, karena ya tak kalakang ngasih kamu sudah rada tuh. Apa tamin rogasi ngejuangin kan? Musibah terparah waktu itu. Angin puting beliung yang mengangkat banyak daisin nalaka juat tuan. Kamarani batin namaru. Ayo nak kana mamo tak kalakang ngasih rada tuh, ya nalakang ngasih. Angapa kan joget nang nakama dulu. Nauzubillahi min dzalik. Kita ini harus pandai mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Koi punalla taala tukang kirukangi mana po songasen yang kana punalla taala kana bibi. Kan la taala kuasa. Cuma keyakinan kajin jadi nagas sini kana gappakamman jo iya minne nagas susah talla saga. Kasanya nya gappa sehingga kan menjekat deh kan. Kadang jari ka deh kan. Anu teh na tahu tak jadi duit nah. Asal akak deh maging jari nih. Kadang jari deh ku jari duit. Tinggal mana pe ka deh kok gak kuntu ka. Banda mo ko pa naon na pagipur batan. Nang jari ka deh kan. Kado ka din dyan. Iya kan? Kita punya tugas ikhtiar doa. Jadi sudah usaha banyak berdoa, tawakal kepada Allah. Seperti ini mereka rai apapun hasilnya alhamdulillah. Ya bersyukur kan. Kadang majinja. Bu, pulang-pulang suami kita dari cari rezeki mau banyak mau sedikit dia bawa alhamdulillah. Iya bataan itu berat nentang kirokang kiro nasi gede nagap pasing. Ano ba to tawo to may natulak ko nung sila mama to may matanan janjang kanin nasi kan to may landrumpang na nasara sem pamali. Yung na motor may kasukuran ni. Jari benta san nanto nyawa na batu boya ikate san nanto nyawa tan narima no batu ni boyangki. Ano cede pe nagap no moro ipo kan batu kay men batu jo ngapa ila. Kasi naman to kasan nanganyawa na kamay ya saat suku-sukur to makanya sayang kasubangi jai gising. Kate naman to na saya jai-jai na nigappa pun na pabalu-palut jaki. Apalagi pabalu es na pabarat-barat. Mana balu es na sa rimbang banga. Jai tau turere boya memanton jin tu pabalu es. Mingga puna bosi na pabalu es. Labus ji es na mingga labus pupus ji. Na dibali. Nampak saya jai na dek lutaya na motor ete aki. Kamu tong kati pura-purat niya. Ya tau mo tak duduk ka kasukuran. Sampai dapat luka cijuku alhamdulillah, dapat lucit alhamdulillah, asal atena na palu na panatanangan ko. Yang penting napakati no syukuri mi. Kan kita mau bahagia, kita mau tenang, hidup ini mau nyamang, mau nikmat. Apa nyamang, apa nikmat pun saya ndak sigea ka. Ni kan mo jade ni katena jangan nyaman talasan aja deh dengan mata mereka. Oh ini nama rentung, buat ini nama rentung. Anti kamu nyaman talas ka. Dewa masing-masing mensyukuri. Suami mensyukuri apa yang bisa disiapkan oleh istri. Istri mensyukuri apa yang bisa dibawa pulang oleh suami. Nikmat hidup. Nyaman talas. Sayang, lu perlu apa juga kadang ada yang benar. Ku perlu kaci karena tuh mungkin alhamdulillah. Nanti ada leser sayang. Kan nyaman tuh itu perlu kaci secara leser. Karena lupa apa juga saya, nak lupa luka cina kan kering, kan lupa luci lah. Odi nanya nyawa naga ini, kalau nak kering, nampak lupa lupa luka cina malam. Jadi mu, kau jadi luci lagi sih. Nak ajar lupa lupa sih juga kan, nak lupa luci lama lagi saya, nak lagi kali nampak lupa luka cina. Tahu lah mengori bayi ini. Ini dia, anu cai pato kan tunang mati masjid non nantung palucit langko sehingga nukan ada subang ikan nu palucit.
Kakalamu ko ngapa ko, sini sareno. Sampai kutan na nagano paluapa juga ka, nagaratung mini ka to men coba yang kana paluapa nyo rin na. Takalanal na napalukat na para parak. Pura na paluapan na sa ngaren, nagarating min tini kana palukat si la domi. Dari paluapa no boya. Palukat si kakacci min to kantalaman to bakacina. Palucela ka para manto. Apay, yung nyobaji no kasi puna kamanja. Amusingi ko. Makanya bersyukurlah kalau tak mau banyak pusingmu, mau tenang, mau bahagia, mau nikmat, mau nyaman hidupmu, banyaklah bersyukur. Karena apapun kalau disyukuri insya Allah bahagia gitu. Asal nikah syukuran. Syukurutan. Syukur makin tuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya na ngasih main nih, puna dipikirin ngasih. Katanya jangan sangka makan baju entah hargana. Ito jangan itu kaja-kaja lagi. Andai kapan lagi mama cila-cilanya kaja lagi nih. Dia menyandalikan dulu mempot awal. Kati 5 tahun deh pun nak cila lepas sekali-kali. Eh, pun dipikirin deh. Baju lek dan nampak cila-cila ke, buat jari nasi cila na tau. Ano kau cila-cila na may mga nasi apa balik? Kakak jali kampangan dia. Sabinya may mari nanti nato nya cila-cila baju lek katanja na san nanto nyawana. Karena ngape sama-sama mensyukuri. Sama aja jelas saka. Kau baju kajelan ke baju lamur yang penting sama-sama bahagia. Daripada gara-gara baju ini beser mau kan tuh na motor ko ngana apa to menyerak kayak batu to menyemer itu jaya apa kamu ditanya bajuku deh nge kako itu nyawan boran ini pun kana kamu kalau salat to nyerot tentu na balian nih kakak aku na pangalian doy kapuna na di panjijilan ko iya jisin sesa jadi tahu moro niya kapake kamana tuh baju lamur pun cahaya ja rupaya daripada baju cila-cila na pasasan rupanu ngapa na kamu cila di baju ning kenranu tamu nih. Betul tidak? Kamu nak tahu tena syukur nak lamangan antung nginrang. Daripada nginrang kita lah susah. Langir-langir mau kepoin. Nanti tu mai palecen tu paganti kata tu lang majiki. Kau ingat nak? Betul asli tu mai paganti. Ni mitalo, paparan ni mitalo. Bilang ngari dia kalau. Kalau lagi ni tahu lah mau. Paitera tu paganti majiki kare. Anu nakana mantongan tu paparan ni mitalo. Ngin ra makaron talo. Ngin ra makanja talo. Na dapat tolo-tolo ko. Udah. So bayangkan kan. Daripada ini bilang ngari dapat tolo-tolo tu je maki. Angin rangki kadi jalan bayar rangki majid. Sinampakin rangan kita bilang ditempang kana ngapa ko jar. Ini ka ana dia cini-cini gangi. Ikaw paganti tahu. Kato tolomang ka jangan peribagan. Kajar rami tu paganti mo nangan ani gitu loh, paperang gitu loh, ngindram ron talo. Nam penugaan ngasing ibu, tiya jara ngindram talo. Sampai apa anak-anak. Patkali itu sini tolo-tolo. Tay langi-langi. Kata mo niya kata syukuran. Insyaallah, yang penting hidup tenang. Kena may dikulim meliot, jajo torintala. Ano sa lama. Jai na jo torintala, mano torintala pun sana nyoynya. Daripada pasuluk koto todero na patapagkabago mo na kalabero. Atau na juga kata jatuh gila lagi. Apalagi niya kawa na kata lumbula may manungga. Balas ka. Apa sebenarnya yang kau cari dalam hidup kah? Kita ini kan cuma mau bahagia sesuai doa Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan aku kebaikan di dunia ya Allah, kabajikan jineroki. Kajai tau boya kabajikan sesa na pantama di kalena na panakana kabajikan. Baju minyak punuk kulo bali, inga gara-gara indran lupa bali sesa na pantama di kalena. Betul tidak? Ini berarti kita nak cini-cini kan? Kata gue nanti tahu kita macam cini gampang. Ya tahu mana kasuku, kapun dia kata tahu mana kan apa aja kinun tak aja. Kapun dia kata mencari nun tak iya, harus patah wana calana. Kasusah mantoin kan ala napalai je tahu nunu punya komantongan calai. Nak pasal kita kamadurin jenungku. Bantu tahu lalu semua mana deh, karena iya kau beri mantai kau nunu. Apa kau? Talo, ikat tahu nongon palai je kanun numi. Kapan lu calai yang menjadi lain lu kan? Lalu apa yang karai kan? Ngana sari yang magipun apa ni calai je? Katian tu nabat tu mereka kata pun tela talam pabatui. Makanya macam mana kata tarime di katanya dari Pak Mike dan di kasuku barakat nani tayang.
baraka na nita. Nita ya, nanti ka mana baraka pun apa yang kodi-kodi nu challe po. Iya kan? Ini baraka. Ketika seorang istri mau disayang suami, balik-balik berani. Pasti sayang. Seorang suami mau dicintai dan disayang oleh istrinya, sayang-sayang istrimu sama dia kok balik-balik. Dia kok sayang kekurangan nasa bukan. Nanti kamu naraja ngat tujuh pun nanya nomem pun ngapa menina kamadutan nani dong. Apa tak bilang putih dah ambok iya kadang-kadang. Iya tahu mau balik itu. Lu calle tahu. Nah lagi apa lu calle tahu? Coba balik-balik. Nah calle lagi tahu anunta, nih kan harus bangkit naik kan itu kok calle kan. Pasari namanya karang hari nak. Nani angka namanya, angka mencoba berat ini baru rumbung kemana? Akan atau mak itu kena kemanja. Baru rumbung nyodain pun kade, tanya baru rumbung sama kan? Kemanja pasar ini menjual taala paling banyak menurutku. Nah baru rumbung tu deng kukarajin itu jurani kareso, jadi baru rumbung yang kurang kena pakai lagi lang. Tapi kok cini kini main kan agak gambaran nanya berada itu kibut nang apa nih, gasi gambar tanja nak kibut kanang yang kemana pembalik dulu katanya. Iya, gak itu tanja nak kata kareso. Nanya apa gambaran nak kanang kanan pun timbul waran rek kalau bang ini sih. Joy si meri ulu ngapun namun tulut rumah. Ini jalan anu apa mesti mau member anu bokoji jadi atomo nih kakak niang. Katanya jangan tuh asal lo kenu balak. Iya kan? Hidup ini akan berakhir. Bukankah Allah sudah menetapkan kullu nafsin zaikatul maut. Kabus matalaska lama tengah singgi. Semua yang hidup pasti akan mati. Pun nanti kabus ya kabus. Pak kabus. Rongan natin daya natabato pantaran dari kekes ka natabato ibat liang nyemenjen ibat liang natabato kabus. Semua yang hidup pasti mati. Kapan matinya? Kalau datang ajalnya. Orang mati karena ajal. Orang mati bukan karena sakitnya. Orang mati bukan karena tuana. Tawa mati teh karena dodona. Mati itu karena ajalat. Ajalat tak bicara ajal lagi tawa. Kapuna saya ingin jadi pikiran tan mati itu tahu karena garing. Jadi puna sehat nak lupai mati ya. Padahal mana tuh siap puna jalan nak mati ji. Kagak singin ya jagain aja tuh jaga ya mati. Ini balai nanti jum balai mati. Boleh jadi karena tenan lili merek matea mana pue dodong katanya jalan man nonton turun non dodong mana tuh gasin terasa kadang gasin pue ngarena karena rapi di jalan mati gasin konau betul itulah mati. Iya kan ini karena tahu mati dengan gasin apa gasin mana dengan gasin mati ngasin karena kacopot justru mana pencopmo mati tong apalagi rosong ngapa nih regi ya waspadalah sadia ngasem maki jangan pernah tertipu dengan dunia ini hanyalah kenikmatan yang menipu wamal hayatud dunia illa mataul gurur. Kenikmatan dunia hanya kenikmatan yang menipu. Tekne nanne talaska, tekne mapas salasa, tiai manisan den tekne. Ada rin almarhum adi baji nah, manisan den teh. Ya ngapa jadi sar den tekne? Kan itu manisan tuh kasih. Jadiannya masuk atau manisan tekne niai. Laging ka na ika manisan pente ni katina na kabusok manisan ate ni nato manisan apa pernikahan nagiki ni nandiyan ka sila China ini kano may manisan din te ni menikah manisan ngasli rin tau baji an din te ni ari na nimang punate ni kalau raya lagi burung punano te ni pamati baji na ini kan din te apa na kan din te ni mangka jauh te kabutin mo ni bangya hadir ka
kalakak ngasih memantong kapan itu batu main tadi mahal. Iya minggu. Ikatin atau ngomong ngakunya tinay na batu. Pamati baji na nadente na. Kakak mestado nga nilumpag ya. Kasi tambunan niya tupat pajinigan na laras si mustado nga anjing nga si man may remontor na may matanya di bantar kaya kini nga sa. Kasi ang tote naman yung mananggap pagkarchis di bantar mama. Apa gani kan? Aku kan namin manjatitir pungit pasang karcis. Nah, jamaah yang sudah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mati ini sebuah kepastian jamaah sekalian, para lu mengisi pagi ngakaman. Ya, karena jangan sampai ini kau tak liwasi pagi talasa karena kalupain karena lah mati. Kadang-kadang tuh pun sifat dulu talasa kata atau pun mati. Mengapa kau cuma negas sini lanjut nih kan? Oh, tiak aku mati. Itu bajitan dengan tu. Tu aja tu bakas ya, anak-anak tiak aku mati. Yang kecini kimnya tahu balas kata lasan. Nakanarin tu pun kari tak kalah mati menong bajikan nih. Tahu ngapa dia? Tahu remo mon tu talasan nih. Dia jari. Akka mati anjing tu. Iya, pernah lihat tahu anak-anak tiak aku mati. Baji-baji tu bakas ya. Kira-kira aku sawala jahin. Iya, tapi apa kok semua orang berteriak tiak aku mati? Tidak tuh, ya kapun lihat tahu remo dulu mau talasan. Kenapa lu mati? Iya kan, makanya dunia ini nyamang memang pula bagi-baginya pak kasih ya kan. Jangan kena kukana mana pun nanti kamu keadaan tak patah aja kalian tanan dale kami mati. Mati ya, karena ne mati ya tena jangan lili mere, mau tua, mau rungkau, mau anak-anak, pernah narapi jalan. Ija ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kata Allah. Rapi-rapi nabat tuat jalak kamatian no kaya nantak kulin tu ni paipindra mawatuna. Pokok na mana nasi gigi jangka. Tapi kamu majobatin ni pau mati kamu majina tahu tak diwak malaan dan dalikeng mati. Lato painta pun na nakasih di kali na kamu tulak rip tu sige mati mana pun papagay nga apon uling na tarima itu. Waktunya ada kabar bahwa akan datang tsunami di Galeso. Pak Eja itu, kemana kita nalai mami Juma, coba membayang tangin jo. Kak dek tena mama nani kana labat tu tsunami ya tena mantun nam muntul masigi. Anjo lagi ni kana labat tu tsunami na ide jo piti lari-lari ya temi ni pawi. Karo narapi an reko parak na palari. Pokoknya aja bangi anak anak takat tu je ni bawa bensin. Kak tena mantun tu saya kamu naik bensin atas liter 2 liter. Saya na tangki bensin nan jo pol kina tangkina. Baka na memang tong kemain gen na laku sa bensin kunjung ang gen kulari. Nampak pul tangki. Pamati malak na tsunami. Bukan ang ako na malakam na tsunami. Nanganagamatay di puna na lagi. Bukan na tiyato tsunami. Ano ka malak ko mate. Ako na mate aja no patlilian. No kanan nyo lao. Gini anjan tsunami la mate tawa. Kunan ray ko te tsunami bulu alakpo. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Pilangeri batuan. Kadeji kapang kenan rupa tawakkul lari baturi matea. Makna salarin tu mingka mana poe lari kona lari ke komai. Fa innahu mulaqikum. Pasti nagap pokona ondang matea. Birin tampara nga malak kore tsunami lampan man rai tribulu ka. Batun rai tribulu ka bulu lapot no rapi ka mate mampu sukong. Kiraya yasin na bengo malak nakana pun namantang ki birin buru longsor ki. Lari ko sing kalau di birin tampara nga batu kalau jet ni tamparan tak langin na itiak. Tambungan ming ka mate mawang ko napakam majet ni tak langin. Lake ko mai. Kada palarian pa. Kalau kita tamparan raiki bulu, mantap ko tangalangin ratiano, runtuin ko le na tuju. Ganito ki, caritaan na niya lo kamay. Na chini-chinigang yung anak ko yung buwajang bunoy. Kalimutan na bingkuncak buwajan dek. Kamana ki, kumakay po na tayo naman na puro buwaya. Buwaya ji. Pero begitu.
Dari teme tapi di lari-lari mai pun mate aja cukup di pasadie modal lah kan di pasadie bo. Kamana keke mai punat jalan asare mate jaki. Yang penting di pasadia mami boko ngasih baji. Dari mana keke mai narapi aja lah kematian tena masalah no problem. Di mana pun kita mati yang penting husnul khotimah. Yang penting baji panggokan. Makanya ya menne panggokan tani bajikin. Puna panggokan salah ni panggokan ngang yan kakek mah. Cek ayo ngana Ustaz. Tuh. Ano kau din yang ngali. Tak kulen kau di. Naka tanya. Kau ni kesel ko. Naka man nasa no kau din ngali kau si. Mana ni ano kau din ngali nyawa. Di sini kan ano kau din naka na yang kau sini banyak na kau di kau. Banyak na kau di kau di kata ano kau din ngali. Pero kau pun tenan tu no kau din ngali nyawa. Hingga pun nyawa kau di batinan nyalle jahi. Ini masuk tos kau ni kan mana masuk. Tena no kau din ngali nyawa. Mingka jain tu nyawa kau di batinan nyalle. Dipahami di batu apa? Jadi tiain tu no kau din ngali carana nyalle kau di. Nah kenapa kan ngosok? Karena kan nyamalo kalau mau tergantung nyina na batui. Terus tu anu kau dengan nyawa. Saya tadi tunggal nyawa malah kul mah. Malah kul mau. Anda tenan je panjai na pantam beratin na kana malah kul mau dengan nyawa. Bella kun dari bangke bulu kama acara mana. Nah nampak mempono na curhat. Kan ustaz, kau ngapa pergi? Nah kanan den tamak kurang bala kay kamasianna. Kau ni ngapa kau dona ni kamasian kamma? Nakana-karin deh ustaz si bulan natallu ngapa? Nakana-tallu motirang ustaz. Kono kodonge innalillahi. Kono sapi si bala nakana tujuh. Kono apa pintu? Nakana masuk tau ada apa pitallasa. Nakana iya katallu motirang ustaz. Salo-salo na sambung ipuin. Nakana ustaz. Nakana lewa ustaz. Tujuan ngalle. Kono nakakul nakana iya tujuan ngalle ustaz. Kono nampak siapa minalle. Nakana talon. Kono apa pintu? Nakana gede pengalaman lagi kon ikat dia gede piti kana Kenapa na tujuan ngalle ni bijan ta? Nakana tahu tujuan, walaupun tahu jang kana. Ikat piti kana. Ibon tuli kampung na tujuan. Kinakana ko langit-langit rigaleson. Kono ni kilangit-langit rijipon. Panak ka tinagulangit lang ringan na rigaleson. Karingan naman kuburo na tujuan malo Nampak ko rapi men ni kampung ta. Nakana-kared tu galeson ki ustaz. Para saja tu galeson mingka rigaleson ang mantang. Nakana-kared ustaz kabarani. Nakana ka tujun-tujun lipiti malamalaki. Nakana ni malamalaki tahun ni peningkan na tujuan. Kono po na malak tu ni tujuan sampai ngasing ya renta. Dan kadang baca hari ini nunggu hari di lapang. Malah ketujuh pun di lapang. Nama nak kuliah ustaz ketujuh jangan bangau di lapang kok. Ada ustaz kat, tuan ikat tengah sini tundin ni. Tapi malah laki. Pada pala nyawa untuk tujuh atena malapi me kampung tak pun nyawa aja. Trigales ustaz nak cina nyawa. Nyawa apa kan error pun nyawa. Kan itu mai kapan ruan-ruan nyawa nyobrak nih nyobai nih. Trigales mana nyawa bencong jai. Lengasin ni may barasa. Tapi ay pala lengawan tujuh ano sa mo na nyawana. Salaman lak ngasing. Kul yatawaffakum malakul maut. Katakan Muhammad, pawang itu jaya Muhammad. Antu kusoro apa mate malakul maut. Sek rejini lanti dikarai ngalle nyawa malakul maut tenak kulen ruai-ruai. Kapag naruan ilanti ang ngalanyaw, wahaya, beseri, salang. Sampangan siya din ang ngalanyaw, siya din ang ngalanyaw, sampai pa. Sekreji, cuma modelik na jibatin nyalle, tawa beda-beda Karena nyo malakul mau batui, tergantung ginay na batui. Puna tu bajit na jempu, bajit tongi batin na jempu. Puna tau kodal tongi cara na jempu. Erot tongi ni jempu, bajit-bajit, napakodal ang panggawagaan na. Mate kotal ko. Iya kau. Rokit mate baji ki panggau ka nga. Be, kenala men jempuk ki baji pun tu salah ki. Sini kimi pun net tau ni jempuk. Pun tu baji tu mi jempuk kat telak diri nanti ni jempuk. Tapi maksudnya di jempuk.
Kenapa pak membundu ka? Tanpa ambil nanya mana paten aku lagi otakku. Ni jempu ka? Enggak baji bataku ni jempu. Ini penjemput kuat teman-teman repe-repe. Balik lagi barisan lah kalau bolong ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei, bat teman kalau assalamualaikum. Assalamualaikum. Sikit-sikit kamu nyemet barisan lah. Nak kutiang minawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya Pak? Ikat teman ini suruhan lah Pak Ustaz. Oh iya. Pantar tamunya. Tamu Pak. Tamu gimana Pak? Oh iya. Enak ke pasurin tamanan tamu. Katanya marahin referensi sekarang kau bajik manajen. Batun tamak kusur bimbing pemain Rodi. Oh iya Pak Ustaz. Aku pakaian ro. Iya. Natanya tuh mana? Apa bukan ngapa na iyo? Mana bukan anak jadi kat Rodi pas nak iya jadi begitu. Masa nak anak itu beli jadi giro. Kau lang ngapa waktu mah? Jadi kat Rodi kan jadi begitu. Ustaz iyo. Kata bajik ni jem. Tena apa karo-karo kamatong king kan apa are? Rapi pat naon nam pamay pem purampi na tena tongare pe na kana ngana bagi postas enak ke pang kana anu tu paing kasini tayo magi na potom pinagro postas ka sumpay monton juga tayo ngana siapa ya pintu nagi kanan dem udah bayang kan naik lioto na sungkin kipakai buot patu nek naguta nang kipili mana ustaz mau gi angin nan la taala to angin na Japanga bisanya berana punangin na Japanga di pasada siya kajapai punangin na kareng Allah taala panay kacaya bukan terserah kalau cuaca tak hujan kasih turun saja ke tanah enggak pernah bosi aku pernah ke tanah karena cuma nyangga minang rimbuna enggak baji nagarenya datta kata baji ini jempu batu menjon apa begini andrioto lumenumami tahu main karena ini Pak Ustaz menjamak kita seterusnya tahu baji nih alle batu main baji pembatina nih diterima mingga pun na tahu salaman tahu meni boya DPO apa itu DPO? Hah? Dokter apa? Apa hari itu salana? Nanti DPO, ngapa kok? Kapan kayak kau main buntul cara nu dijemput teramanton, nabat tuh main nyonyo. Sana sih kita tembakan ruang palumpak kok. Ngapa nak kamu mau dijemput ka tahu bembel ke? Penggogan nu tonji. Tena nak kulen ngana itu ke rompat la saling temo salingi kasing kari pas salingan ko pelanya agar naman to pulo siya lekap kusini naman niya ang ngeno pa nariya to te ni kan sungkem pakai buka to te pakai buno na panaiki ano ni kan ni pana dia to te nanganapit kalantot ni gara pasempa ni rate po tapempo kaya biasa na siapa nu tak paling ponina ko ni butyo doa. Sementara kita sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teh mantong ibat tume malakul maut la seke la kasar-kasara. Nanti kisah pusak buka bos na malakul maut. Ya mintu nanikane naik kau kanangi la ilaha illallah akhiril kalam dakhalal jannah. Oh pak bagi punak kulen di lalangadangan na yun sa pusak bu la ilaha. La ilaha. Teki illallah na digising. La ilaha. Gasing ka illallah. Narakan to gigap pa. Nyambungi jadi kana illallah. Tama nyo. Yalla tao ni buko na. Napanak kasi ang capat na. Masuk kunya kusari contoh la ilaha illallah masuk. Iya. Punay nyo kisah busak bute na nabat tume maleka galak kasar-kasar. Kanyo kisah buka iyan nyo nakamalak ka nga maleka. Dari te kisambaran sabu. Iyan nyo nakamalak ka nga maleka ka sabu. Kamotong pun na lagi sepe ng pagkamandan na ni sabu. Ten nanjari na sepe. Hormag pa ng panangan na dyan pamukabay ito kananganay. Jarta naman dyan na lema. Ita mate-mate ya itu. Iyo, iya menyerit dilambusin niya pagkuruan kamay ya. Bahaya dan tuh udah kanjari ya mate gara-gara la ilaha illallah. Lanjut. Si madua-dua tuh ingin apa dicerita mak. Suara baik film tebal. Ini negara. Ayo nak rugo pahantonya tuh gimana juga. Anda
yang jari mati niya mana na kana la ilaha illallah niyan lagi. Tinampen niyo ni paun dia kati sepat warua mas. Maritong niyan lagi oh ini. Coco kita wo. Anta meriak kala niya. Tinamantong to taon niyan nyawana puna na kana la ilaha lalla tena pa tunel nyawana. Ya, kembali bagi nyong kanaya nak kan tuh selak mata aku pun nangil kopi kembali bagi nyong. Kembali bagi katena pan tuh nama ati pun nak karen jala ilaha. Ah, kamatong ini kemai lah selak mata ana pun tong nginum kopi. Kembali bagi nginum kopi tena ko sengia. Kembali bagi nyong mah. Dari sini apa sih baru rua begini yang dijelaskan. Bergubah aja. Kalaju. Najamaya saudara mati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada pepatah mengatakan ala bisa karena bagaimana kita bisa mengucapkan la ilaha illallah punna lo tate memantongin la ta'ala ni sabu kamaria ko pelik ba ante kama baten la ilaha illallah punna nampang bilang nadano nak pemat riwawanu sanggene ko tinro pemat ambang ko tinro pemat salah segede mati pemakan ka katanya pemat jina bau lambang bangun kana la najama nampa lambang bangun nadan jangan ngari pemat ada salah pamit bamaga dia ada salah pamit bamaga kau salo ko pembangun kok bama asu lagi benen na bama gitu anne bama kana ton nan ron na kana ton benen ka itu dia bangun bama kalau ditalo man to main bulay karak to kata keluarga ka bama kamanto main pona na kana te na may jama bama kasi lo amalo na kadaligan na pero masih ulat bama nagana anak nay alam mga bangun anak mangge amat tayo kok kuwatan iya mina puna maten nga pala na kanang bama para bisa kan na biasa kenapa ada orang ketika terkejut dia sebut nama Allah karena hatinya selalu berzikir tabangkai Allahu Akbar astagfirullah. Kita menanya tahu tak apa kenapa maka ayo kan tahu pandramanto. Tak ada zikir dalam hatinya. Makanya ketika orang merasakan sakit lalu hatinya berzikir keluarlah ucapan zikir. Pak zikir nakasia tapi dia menikmati rasa sakit dengan kalimat kalimat zikir. Pak zikir nakasia ingka tuli mana kanana la ilaha illallah la ilaha. Ni ko tak naging ngapo la ilaha illallah Pak Resi la ilaha illallah. Dia baji na to. La ilaha illallah wa akbar la. Enggak pernah bom majalah sentena na la ilaha. Pasti na ada bom maga. Bom. Bom. Na bijanay. Ang oray daang konto lama temina sang bom majan bawan. Nakasadar cendik bom magamin ka. Pati mantong bom maga. Sangga na mate bom mati. Dari pun bom manera mati bom mantau di bokona. Ketika datanglah dia di malam pertama dalam kuburnya. Naniato jimi mungkar wa nakiron nase sebutaya. Baturi ulumi iya japana soya palu-palu tambagana sagan 70 sulapana amente minni yurun na tomatak subhanallah ditanya marabuka Allahu Akbar jawaban sudah benar apa kalau ni ramati pun teka kebiasaan ta ini suruh tok kana baji gau baji kayaknya ni boko mah mati jadi pun kana kodi nu boko ya tumbuh kota belas makanya pun apa aja jangan mati tasadia insyaallah jangan itu gara-gara tak makanya dari saring aja mati ya pas sampai saring ang salantena na katta na tabasaring yang penting sa giaton jaki memang niya kanan na tu cara deka ke na kalon rupay into kasya na punnani alle passamo nyawai ribatan nakaleya uru naya kammatong kitau niran ranga pintallum bilanga iya ganna ruana kammatong kitau ni sisilit tallasaka na iya ganna talluna kammatong kitau ni todo kapadam pintu 70 makate nakiremo. Oke lah remo tapi orang yang baik tak akan pernah remo.
Ini hanya akan dirasakan orang yang tidak dicintai oleh Allah. Oleh Allah, ketika rasa sakit itu memang melanda, tapi cintanya Allah datang, maka cinta ini akan menutupi rasa sakit. Bagaimana cara Allah menutupi rasa sakit? Orang yang bagus imannya dan amalnya ketika meninggal dunia, dia akan terus diberikan kabar gembira, diperlihatkan gambaran-gambaran surga, sampai akhirnya suluki nyawana tianju pak segala kasia. Kata kau kang siaga dan renu na pak mi nan cini kinyo janjin na latal ne kana surga. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basiru fil jannah. Ini minigap pa puno tuba? Wajib. Tuba jiki. Sebelum nabatu malaikat kami ngalah nyawata yang namanya malakul maut, datanglah utusan Allah. Ada yang mengatakan datang dahulu yang namanya malaikat rahmah. Datang malaikat rahmah, bisi-bisi di telinga kanan, nabisiki telinga kanan, Allah takhaf wala tahzan. Jangan takut, jangan ragu, jangan melak, jangan bata-bata. Wabsiru fil jannah. Na napakaran ko karen siagan suruga. Napajanjang nga magi suruga. Sementara menikmati tanjang na suruga, datanglah malakul maut. Napaabisi nang ngapate na mo nipadugdugi kan na cinadu na makincini gi suruga. Tertutuplah rasa sakit itu dengan nikmat. Toba jiki, kusali logika na kamen. Punanya pura-pura nito na balala mata. Nagapacini baik-baik bitisiki buang malam. Kaya nung nakikita, paminaw ang kabanya ng patisiti, kali, si kalin na jap patator, at lakari pa kanuhun na, tiyahin to kanuhun na nabadudu, ano lakka mo na, ano tayo patupat risina, katsira yung kanuhun na, may kakapa na tayo nagas, bitisikebu antong koki, tuli manayana yung bitisikebu, kari, bela pinampanaga na, mati nih kalau laka. Artinya apa? Sakit itu bisa tertutupi karena adanya sesuatu yang dianggap lebih nikmat daripada sakitnya. Betul? Betul. Itulah logikanya. Makanya Allah akan memilah-milah siapa yang akan merasakan mati dahsyat itu. Sesuai juga doanya Nabi. Ketika Nabi merasakan sakitnya mati, dia meminta Allah ngasih mamaikan. Tak disikat. Tidak mungkin pakai siap kengi umatku kan. Ya kan seperti itu. Yang penting ngajari umat lagi Nabi atau bang? Tubaji tiki kok dalam panggokan. Rugi mati bahaji nampa panggokan kok dalam nagauka. Wai antu ka mati anta tallu ji waktu di panggokan ta. Tallu ji. Lamangi ki sementara gau ki sedang batu ki. Hanya ni waktu. Jadi pun tahu gau bahaji, ni kana lamai gau bahaji namate. Sementara gau bahaji ki namate. Sementara lek bagi gau bahaji namate. Hanya ji kamu. Kamu tian. Kamu tuh tak gau salah, lamai gau salah namate, sementara gau salah namate, amuter gau salah nama tallu ji waktu kematian ta. Jadi pun apa sambayan tallu ji waktu kematian dari sambayan na, lamai sambayan namate, sementara sambayan inamate, le bagi sambayan namate. Kamu tuh pun gau salah, lamai botor namate, sementara botor kinamate, motor ki botor namate. Ngapa na motor pa? Ni binawang itu na betaya. Nang panideng karyo luang. Awas. Betul? Betul juga. Makanya pun nagaw bajit teh bata-batain salah gaw bajit ni gaw ka matiin ta mati bajit. Jamaah yang saudi rahmati dan dimuliakan Allah. Tanang sampulo. Tambah. Kekutuan aja. Mana bunda sunggung kana lanja-lanja ka bunda. Ya, bagi na bunda sunggi kat tengah sana pas cinigin je. Ki cinigi tong salah. Kana nya suruh, ada ku kana cinigi mami. Salah, aku lagi cini lagi buntur na irupun gitu. Betul dah lah. Mata aja nama nak kedapil kunrennya. Ya toh. Pegang bunda sung. Kalau bunda bagi na tu kan. Lanjut. Raja Maya yang sahabat rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu. Ketika kita mengharapkan sesuatu, berusahalah. Karena ketika harapan itu tak ada usaha sebelumnya, boleh jadi harapan takkan bisa kita raih. Jadi na tahu iru kak mati baji ustaz, iru kak tambah disuruh ga ustaz, baji na harapan na. Tak usahana,
tena na sosui sagang harapa irki mati baji irki tampak baji pun mati di suruga sallang tergantung jibat usaha inaikan di pasadian suruga panita itu baji bata-bata kapat itu baji kan aja suruga jangan di pantama pun ada itu baji ini salah bala bata kan kapag baji kan anak ragatunya namun tu taulan tama di suruga kapun atau baji lalangasan nyupiri noraka para cuma jadi paris suruga na tempat naman tonto baji tempat na tongin tu tau ko dalangan neraka dari kat teneru di panggukan dari no baji ko kodal baji ko kodi laki-laki anaji karena ruatonji model kamate mate baji mate ko kodal ruajing tu model kamatean karu atau di panggaukan jadi karena niap panggaukan baji niap panggaukan kok ya jadi nyo saya mampu salah lagi kasih taruh lagi karena ruang ini panggaukan naru atau nya model kamatean mate baji mate kok ya minjo maka ria herat ruatonji tampak tak baji tampak kok ngapa ini luar iki pokok membarat tempat tampak baji nikana suruga kodalki sanggin tamate nikana tau kodal mate ki mate kodalki matanggap pagi tampak salan di akhirat nikana tunja tampak kodal neraka rena proses pak sudah jelas proses pak. Makanya saya mau surga, ipatokan lo anda surga kawandang. Kasusah kalanta meri surga punna jama-jama neraka nu jama. Ante kama baten anta meri surga punna saking sarakna neraka di pagawgangan. Tanpa disebabkan jamaah. Malah. Kemarin malam terlibat. Nakalilatan tama di suruga nampak panggokan mere innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin wal munafikin wal botor wal beser wal teler yang kirentang suruga tay makrasa kata yang karcis na naraka no jama nampak sa suruga na roki kamay ko lambat tuntama po na marami no pagtamat ka na pamaray karcis no kanao kilagi di bandaraya ro akap pala nasa suapi tiket ta sagang kapalatta pasat te tiket na garuda no balli ng pabatto ng ruangan garuda no pagtamat nampak ko to ang taak ruangan na garuda nampak te tiket na garuda no balli patugas ka wait mirin to ni man ng mari ko mo ni sango Susuitan, pinjotiki ka sa pasawa ka. Hingga pun natigit na tong garuda ni Bali. Nang pabatu ng ruangan na garuda ni Pantamatki. Nikiyot nai rikap pala ka, naik rikap pala na garuda. Saan pa pagyato ang tama rikap pala na garuda na nakano nyo rate bene chanti ka silak masuk pa eko. Kan nagaba, di kita tiket ni pa eko. Tiket ko. Sama juga mama susur. Jelas tiketnya mau masuk surga innal ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar punero kontama di surga iya jintu na janji karainga inayana mo tau baji kita pakna nampa baji panggaukana manasan gapentu salan di akhirat pak balas at tampat nikana suruga anja suruga naka-nakaray nga tahtihal anhar ya ilalang ala siapa jay na binang amat loro binang ajet ne madu binang ajet ne susu binang ajet ne chino binang ajet ne tani pallu na rere alias balok aren nakanataw mo niyo pandangan nungging balok adakah Tuhan atau mau ada dong mau kah nah atau mau dong mau
Ngapa na ron tayo suruga? Nakanagilalang niyo kung ngaya, Ustaz. Kung nagariyan nga niyo, nakanabina nga balag. Kung nagariyapon meron ang tama, nakanakiti. Ang nga pa nakiti, nakanabibigyan na, Ustaz. Alas ang para. Pang masusurga ng pakiti, ero na boko. Kung meron taon tayo suruga, boko na amano. O amin uso, bajiki tapaka, napari bajiki panggaw, dey kiti. Na iya na po yung kiti ka gara-gara natin na igap suruga eh. Nga pa ikanagam mo sa kajay tao tepo kung ikanjina suruga po na mga ribi gara-gara kiti. Tapo ng tupan, tapo ng aruing, hayala, sola! Pakyo apa niya? Sambayang, ano sambayang, konjina suruga, ang kalanya ki konjina suruga po na mga ribi, kake may naholo, di ba kubalak na tawang ka na, kiti eh, biri, boya ikiti, nuwasi, kanabo kung iburan na yun, isampar ang tama rin na raka. Ang pam nito, nasigi ka, nabiyahin niya po po yung konjina suruga, nupatuduk, kiti, ninji. Iyo, Masa aja. ay, kamuran na yun, namin naibas siya, ni Sampara, pero ako ko kiti. Ang sigapay. Alalala. Ni ka na puner kung tama suruga, bajigi tapan, uco ko samparang patapa. Iya, bajigi panggokano, punalangar ketupan sambayang ko, kan kusurugan ne. Naka na sambayan tahu Ustaz, kaya mini kunci na suruga eh. Ama ko lambat tuntama pun natin kunci nu. Hangiran ko lagi kunci kuna kunci salah-salahan, natin aku letak sungke. Nek ka kunci salah-salahan kan kunci na suruga nu nasa jagat 5 garigi na. 5 garigi na lohor asar maghrib isya subuh. Ini pun garigi natin na sambarang garigi ini ukuran na lohor apa asar apa maghrib telu isa apa subuh up. Ah, iya minta napa? Aku pancing jago kasih ke kunci salah-salahan dan werang. Dia sa itu baju kunci na. Tuh kan apa yang ngapa na mutri may ruwa ya tahu karena memang ruwa. Tapi teh kalau bodoh sana kan ruwa lari Jokowi. Nah kan sana kampanye gising. Nah cuma hubungannya saya Jokowi Prabowo itu mesti bija-bija. Lanjut. Lanjut apa lanjutkan? Terserah. Yang penting punah tanggal mamari mah. Anjay, abin itu 10. Ini jo bajik na yang makan. Kerja ni ramai ni hadir bajik na. Nampak bagus ceramah ni sama dia. Biasa yang masangnya pagganti sang. Standby, standby. Tulo lagi sama aku gerak ni. So jangan nak. Tahu lantang kamay niyo pangamasian na eh. Guys, yung kitungay ng katino kamasian, kiti ma eh. Eh, ito nakanakilong oron nakitejat ni ngay, irot yat ni kamasian. Kapuna nungay ya, tinapatan to na kamasian ko. Yung kapuno na kamasian ma, at tanto minungay ko. Nya kataw ni ngay natin ni kamasian, yay. Tak ron pamikuin na nga na, kung ngay jing kayo bang palit, nangapa ko. Ini nga ni ngay jing katini kamasian. Betul? Inakikingay memang to. Kita masih apa? Iya, alhamdulillah. Kurukulannya nih. Lanjut. Nah, jamaah yang telah dirahmati dan dimuliakan Allah, ikat temami itu paintia pun natena gipargi kunci. Nanu nas sama ni kunci na. Bajik natong pun abat tugi manjore ne kate tong ngere kunci ya. Tena mo salu sita yang tayang kana tayo ngeriano gayano tong ngere kunci na. Ikat tetong ngere kunci ya. Kasusa gilabat tuntama pun natena kunci. Kunci kurangin di pun na ka menangan beto di mak kagas biasa. Biasa. Nampakan tak apa keilalangan jadi kamera. Pasal kita kunci ya. Nampayali banyak kutuang mo tidak ngiri kunci ya. Iya, ambil foto begitu dong atun ra katanggal lek jap pada lihat pakai bukan. Atun ra lagi aneh. Kaya makakime ya Allah na Allah ya nanti kata raw ni lobby asing kape parit kopi. Bikat tirata ni manjeng ni maging jopo na tekat singirang kunci. Bro lagi amoter ni kata kibat tutama.
nanti tinrang pakai begalar batan hotel. Asi sale kuna balatta tonja, kuna balatta jana tak kunci, nata pelak kunci na. Teh maki mantangi pantar tamak maki, tikam carana tinrang ngam kebu. Balatta tonji. Mingka pun nasuruga teh ako coba tinrang nang katay kau pata. Kabala na lagi tahu tak kunci nampe kau men tinrang lantang bangi kalewang kacikornu. Balas ko. Nakakataw pa ilak ko. Bawal ang kuncinya. Kalau mau kunci na. Makanya pare memang may kunci na rin. Pilinon na eh. Ya, ini sambayan. Pare kunci na. Baca may kunci ta. Boy sa lomo-lomo nanti kama lagi lomo-lomo butul biti mga nasuruga. Apa nyo kulo lomo-lomo? Salah sete na sidak. Sidak ka. Jadi gigil. Ya kan, kalau si baku tak apalah, yang penting jangan lama-lama jadi orang si baku. Karena kalau lama-lama jadi orang si baku, maka orang si baku yang berlama-lama akan menjadi orang gigil. Ya kan? Iya. Nantong ingkane kapuna tuh gigil si baku nih. Tidak. Puna nampak pan tuh si baku, tidak pernah gigil. Iya, kau mantongi. Angga apa minap pangarakam menyingkana, mana sanya nataba. Iya, konan tuh tahu si baku, ninja paharapan. Enggak pernah gigil kena sekali mengharapkan. Apa sih bedanya gigil wal si baku tuh stas? Tak pilih kita rute don tua ya. Punatan rute don tua anu kabil kalamangan nata pecor tenanung ekmor. Apa namanya? Tahu gigil namanya. Tenaman tuh nasari pun tahu gigil. Mana poy mate konau? Kalau mengana na pila. Irokang ngangi amati kana solo nga. Deyay asolong mingka roji amati. Punasare tasyati. Apa namanya? Tau si bakuk namanya. Asare jimingka tasyati. Dia kok tayangi jahit ka tau si bakuk. Apa nih kana si bakuk? Na bakuk-bakuk di pasarera. Jadirin deh. Akhirnya cek wan. Lalu jangan ada jadirin nak ada kelate apa kok gigil nih. Itulah kalau orang lama-lama jadi si bakuk, maka akan menjadi si gigil. Jadi kalau baru si bakuk itu belum gigil. Hah? Oh jadi? Gak ada kaki, lompor gede-gede dulu pun adalah sare. Apa-apa mereka Jawa pas sare memang. Kau kan luar are orang punya baju inja anak-anak anda anak ke baju inja anak surung kandre. Anak-anak, ale minta lihat udah baru-baru. Kau sini apa kau buat lihat? Kan rana kau neto si baku nasare tonjing ke saluran regen-regen tahu. Lu seminggu na baru itu aku pas taringin tale kadang pun tuh sari si baku dubangi aja. Ane baru nih. Kamu nanti baru diri kak murun batu tale bari kak murun na. Kapara kak muru ji. Las sari tuh jangan nih kan ulang malas si mama kan pas sari ya. Kantung kandre pak si batan nu mulai balengan kandre jamban-jamban lu lama. Angapa nih tuh las sari kamu. Janganlah kau kasih orang pun nanti tena memang tamu nuai. Iya kan, kayak mendingan itu si baku ada yang nunggu pas sarian Tony ke sana sama numbaku gitu. Kasih saja. Iya kan, salon. Kalau baju ini jadi saya mau pas sarian, dari ngapain pas sarian kau di bi? Tahu geri. Geri masuk kuat kelas sehat. Yang negara Rocky Gerung tanggal 17 salangan kemerdekaan bagi orang yang berakal sehat. Rocky Gerung anjia. Tengah tuanya main asing mana kana kamu mai. Kenapa masuk? Kata aja tuh kemana Rocky Gerung. Lanjut. Lanjut ke main motor. Iya, lantai bangnya ada Iya mak. Iya mak. Iya si pasang. Sabi rahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kesimpulan. Pertama, mati itu pasti. Mai lagi na mati. Cek. Yang pertama, mati itu pasti. Maka yang kedua, persiapkanlah bekalmu. Bajiki bokong, bajiki persiapan. Insya Allah kepastian datangnya mati.
Itu tapi yang penting siap kita. Itu saja pesan saya. Siapkanlah dirimu, siapkanlah bekalmu, perbanyaklah amal solehmu, dan ikatlah amal solehmu dengan iman yang baik untuk menghadapi mati, supaya kita mati dengan istilah husnul khotimah. Khusus untuk almarhumah Manisang Dente. Siapa anak? Siapa mintunna? Ruah.